Talumai ana fea na esa la moai ino iyo leanga Talumai ana fea sautangi tautala via maua lopa ola tanga Tua te o e ama Yesu Talumai ana fea na eloi lona filemu Talumai ana fea Santa talo tauhanau Ai oi ila tua whawawau Talumai ana fea Na e tali tonu ai E talia o lava La au Talumai ana fea Na e pia pese ai Le alii e ua whawhetai Tua te o e ama Yesu Talumai ana fea Na eloi lona filemu Talumai ana fea Na eloto ala vai Paamanga lo atu oki Talumai ana fea Na maua ai samoe I a apele o le alii Talumai ana fea Na iai solanona E oko atu ia lola Ole polo kalame o taulogologo e pe ona masani ai. Tātou te moa sairi lava i le tua i lona fisoasoani na ia ualon vi inga ai tātou maua ia vanoa le au maua tātou te whasoa tu wha ai Mataltala ai o tātou mawhawhau ma whaloloto na ai o tātou i loa ina ia tātou tautua ina i pēa le tua e ala i whiau mga aluenga ua tofia i tātou e tusa o lana val au whiwhiria le tusia kolose na tau pe wha au lona whai upo e lua e wha pēa i o tau whinafinau i le titalo ia mātaala i le mea ma le whawhitai ia i tua le vi inga tusai o le whaitawina se tasi o whai upo mai i ana whiang paia whai lea ma taiala o le tātou mawhitanga nei taua whiawhi le tawhala le lau langi o lo iai le mātou ofisa whasalau le aitele o Long Beach ia o le tūmalo o Los Angeles ia i California i Sauti SSA o tātou taimi e fuafua lava i le nofoanga o lo sairi manuiai papa aoi pa ia ma le mamalu o e umwhai on fiso tai mai. Tā le whaunga le
le fai upule tasi e fautuai tātou whamanatu mai te tātou. A mea lava mātou i le nei tafa o le kerope po le laulangi. Le mātou i tūmālo ma ai e pe on tō mātou mai. E le ngata i le nei e tunu ia New Zealand ma Australia ma Samoa whea lava. E le o to e whaingatā o na tō silasila i whawhita uli ma lutai o whengai ma le mātou atunu. Ar ngā ruanga ia rau kerusiano. Ia mese rau whainga aluenga. Ia o le titalo. E le ngata i le titalo a o awanoa e mātou te maua. E mātou te awai. I tara noanga e na ia mwhai o na tafi e sea le whawhita uli. Ia ai tūla i mai le mātanga o fio le tua. Taimina i e le tūla whoina i e le tua. Lana whanau e le fawfoi. I le nei atunu ia tūlanga. I le fawfoi. I le mātou i tūmālo o LA. I le i saua i Amerika. Ia sa e mea na tupu le tasi la fe iwa se lau ono lua. Le mea le tasi. Vao leo leo ia ma mereke uli. Iwa lua ia toi tupu. Ia o le tūlanga lewa ia ma Maori State of Minnesota. Minneapolis le ai. Ai a olo na tupu mea whapea. Ia ona whapea lea ona a fia o marisa i fuma le ola. E le na o tangata mereke uli la o tangata uma. Alo i fwoi pālangi. Ona o le tamu whaila vai sa ili le ami o tonu. Sa ili le file mu. Sa ili le vā whēaro arai. O le nei atunu ua mātou no nofo ai. Mātia e ai manuia o a inga ma whanau. Mea lea, ia, tātou nofo ki talo. O tau o Australia, New Zealand po Samoa fo ia. Ki talo mai mo mātou. Mātou ki talo fo i mo o tau. O le tātou whaiva lea. O le tātou whairoa ai lumba o le tua ala ia tātou tāro sanga. E mamao la tātou nofo anga. A lewa mai le tua le nei awala mo le teknolosi. Wa mwhai ai on tātou whisotai. Ina ia tātou whasoa e pe ona whai antu. Ia. Ia isi taimi e whaali mai ai le tua. E ala i sai anisi mfo mai. Mau ala tali o le wha mai o a pei ona mātou iai. Whaali le tua. Musuina ma whau o taitai o le malo i so se vaenga. Ia maise i lantou o lo maua le loto ti ngā. O lo sāva vali. Ia ma whaaleo la tau langona e tu sai ma whaavai o le nei atunu. O le whaia e pe ona ta oto tonu o le Bill of Rights ma le Constitutions. O le malo Amerika. Ia. E o whatasi a le tau whai mamori mai te au ia matulanga matautia e pei o na mori mawina. O na whenu mia ia ile o le sāvali o lo tau whai e sa ili lon tani. O le nofo whealo aloai. O le nofo whealo whani o tangata anu. I pongi sā le vai tino malelanu. A ia mala malama le vai winga o tangata tai tōtasi. Ole a tātou wifo matitalo. Mawarunga pēle o viinga. Mawarunga pēle ngā whawhtai o lau whanau. Wa ole nei wa e toe. A mai are nei a wanoa. Mātou te o mai ai. Lau au au na whaife au. A mai sifo i ole oro whengai. Ma le masini e pei on whaonga ina. Ia, ia vira. Ia mātou te whawhtai ai. A wae, e le whaingo fia ala e whewa iai. A le alava wa e tawhi e sea le mātui ma le mangao. Mori o mai, le anga le lei o lo walofa. Wa le alofa lea sa tau au ina le manuia o mafuai. Mātou te whawhtai fo i le ie. E o mātou e ka le sia ma ainga. Ia, ma whanau. E ui lava lo vevesi o mātou no whanga. I le nei tū o California o lo mātou no whai.
a lo saonga le mu i mātou. Mele ai, mori tuai le nganga whaafitai i la wafio. Whaafitai lo whetalai mai a wafio ngpa ia whaamanatu mai a te mātou. Le tā ua le nofu tutalo. O au tangata whaatua tua. I lea vai tau, ma lea vai tau. E lea na o le taimi i mātou te vevesi ai. Ma papa i mai whainga tā soifua ma leola, a o taimi umba. Pe lava na mamoli atu. E le pese sa tuina atu. Ia e whai lea ma a wala whamanatu fo ia te tātou. Le tā ua o le vāwhi tau sia i ma le tua ma le tangata. Ma le ora te talo ma le whātua tua. O a whawhi tā uli whea ngai mai tātou. E manu maa loa ale alofa. Pei o upu masani ua tātou i loa. Po le ale tele o timunga. O le a fōi na maa rosi e whai titili. E iei le teimi e toa ai. O na sulu mai leo le maa malama le la e wha mafa na whanaina. Le fōwhanga. A wala na e whamanatu mai a te tātou. E sulu mai pēa le anga le leo le tua. I o tau o langa. Stonu o tau loto. A me si lava teimi o le vevesi. Fia mai la wanganga. So soani i lo ma vai vai. I se whasoa o la whenga iai. So soani atu pa ia mara malu o la watunu o Samoa. Wa mawhai an fiso tai mai. Ia mātou fili upu. Na ia maalia la mātou whasoa i la whaafonga. Maua lo vi inga. Whale tonu o mātou tangata i le taimi ma le aso. Ia mātou te tuatu i la wafio msi iai. Le anganga le loto maulalo. Lo mātou vai vai. Na o la wafio o mātou te mauai. Whaamangalo ina ma le whaamaina. A wao lo warofa sa iri mai pē whaatula i mai na mātang o fie na e whaamoe moi ai o mātou tangata. Nā le mātou te talo le tuai. Suafa o Yesu Keriso mātou vāla awa tuai. Amene. Ile suafa o le tua tau taspaia ma te tua tuai le lima o le whatalofa. Paia ma le mamaru o le tātou watunu o mwhai o le fiso tai mai. Nisi o la whainga ruenga. Ia me sifoi o tupu mai o le tunu. Le malosi o le tātou watunu.
Whea lava papa awai. Po Samoa, New Zealand, Australia, va pe fon nei atunu. I ona stete lima sefulu mon territory. Ia. Vatu le lima le fantalofa. Wai luma le tua le tātou tāu sanga ma le wha moe moe. Ina ia tātou maua le toa ma le file mū. E ala nei polo kalame i au whae ngoa ina o le taulogologo. Pe foi ona momoli atu le talo i le tua. Tūlanga lo vivesi ai atu nu nei. A meise lava le vaenga o lo mātou nu no fwai. Whale anga ina i ale ai o tele o Long Beach, lo iai le whales whasala lau le kalesia malana le tio. Whale anga ina le ai tele i LA. Ia meise o Hollywood, ia o atu lava i Beverly Hills. Ia e o vo i le Valley, ia mātou tau o San Fernando Valley. Lo iai le ai o very nice. Ia. E le tau tō lau wina ia tūlanga o manino la au tū sila ma le mai moa. E ala i televise, ia, ma au penga te whailangi, ia o lunga o le YouTube, o le Facebook, ia, o mea umaia. Mea umaia o whamanui ai tātou e mwhai ai, o na whasotai ma maua ia whamatalanga, e taitaina ai le tātou wola e pei o nei ai. Ma te fia fo i tua i le mea ma tonu o ta oto ai whawhita auri nei. Fo i tua i le taimi o le taua tina ina o le tunu nei. A meise le vasa tele o le Atlantic. I le vā o Peritania ma Europa ia ma le kontinente nei. O i sa whewa iai waa e whea vea iai i a tangata mai Afrika. E a mai nei Amerika wā le atina ina ma le ati ai o lon tamau a inga. Ma te foila iai le tūlea. E aran foile talfaso pitu. A ma malama talfaso pitu. Ona whaingo fia ele ai lo mata ofi. Ona tātou tala noa i mea na o mai ai, ma mea te tau ona iai, ma le wha moe e a ngai e pēr iai. Wal nei lava tunu o tangata whai mai. A vava ai tūlanga o lona whawai ma le mātanga o fierenga te lea. Ia e tō tele lava i lātou e papae o lātou whauringa i nei e tunu. E pei fo i o na iai le malu o le tātou a tunu o lo nofo i nei i Amerika. E whapito are ma whauwhaunga ma le tala noanga e tūni mata i ele ta whasau pito ma le mea o lo whenga i mātou. O le ata alasa pese. Fo i mai loa. Ia amataloa na tu inatu fasili. I le sunga i le whawhenga ia Thompson. O ia o lo whenga i pēmata wivi ia o onga. Wha umaranga PhD. Ai le ngā jailea. Ia o ia na soifua mai la tunu nei. Tupua e nei. O maona mātua i Samoa. I le onga i kanana fau. Ia. Ma onga ia o talavou lava. Fo i mai nei, ia, tele, fo i isi mea na o eron soifua. Ia, aveai, ia, maua le whaalinga maniwala au. Ia, ole a alue a onga i le aonga kanana fo. Ia, ina ua, maua lona whaltua, ia matulanga whapena. Ia, whina wai mo tau sanga i whafo i mai nei. Nere ara, tuatu ia te ia le tele ofisiti. I lana vainga ar Samoa, ia pe sei tulau o le tanu i American pute sei tulau o i nei whawhai lele sei fua ma leona so e se la va ai e le whaiwhau e se fwoi le va ai a ulanto e sau i Amerika i o matua sau sfuru iwa o tau sanga uma o ngai i a vele i Samoa e se fwoi la va ai po la le tele o tau sanga o no fwoi Amerika e ia le me vala ai ia o le atata tau pese, fo i mai loa, ia watulo le fisini mua, whai eise fina ngalo ma se tali le usoa au auna, ia Pausa Thompson.
solo mai pe o nai o uma fofaunga a o fetaya ia e mafita o le nei o langa na o fa soa tu ya o uma fatianga o so ulangona a tonu e te malama a ua puni te ai o la uva ai pe ana e lo mai o la utala mai le amatanga o oe o lo ui o i mata hana o i loa ina tele tu ua le nei mama i lo lima hana o i loa ina o te whaatali seia o ai i o folinga ma i wepe ano toe lai titi sei o whai atu o oe wasili whai mai so manatu pete talia pea u i lo fatu It's a feeling yeah I say I will over a bear so manatu pete talia pea u ilo fatu hana o ilo aina tele tu uale nei mama ilo lima hana o ilo aina o te whaatali seia uva ai o folinga ma ima wepe no toe lai titi sei o whai atu o oe wasili vai mai so manatu pete talia pea u ilo fatu vai mai so manatu pete talia pea u ilo fatu vai mai so manatu pete talia pea ita ilo fatu ai mate le o atu le tarano ingana o tūlanga o loia i nei le soro te ema whālenga ina o me totino e mua ona whataua le whawai o le malo ma whai a tangata ia ma mea o lea ua mātau atu nei taimi ua le sao le whaonga ina o whaia ma aia tu sai o le whawai o le malo po le First Amendment o lo ta oto aina le saurotonga ia i tūlanga whatuina o lotu ia meise o le saurotonga o tangata poto ai ma sa vavali te atu se mea wala tau i loa ele te tau ia mea uma na ala na mafuan fai tu sai ma faufunga o le antunu nei ma ngata ma na fata otoina le whawai ma le o le malo nei ona na tepa i tua le mea no mai ai ana le tepa i tua mai loa mea na tutupu mea la tau te manatu o mea o se ma ave sa nai ma tau mia ai no na tau sautonga ele maua la fa manuanga le
me lea e ia le upu na sa tala no ina fo i le si polo kalame o mawai. Me lea e whai e manatu ma moonga o lea tunu nei. O lona whaavae ma lona malo ia vea mo le sulu lunga o le maunga. Sulu antu i Europa i eile me fau o tupu nei. Me la ia o lea la wa a mata o na whaavae mai la langi. Ona o tūlanga wa iei nei. A mata lava i le maliu o se tasi o tangata uli le state o Minnesota. E Minneapolis le aile wa e telen tawo le Twin Cities ia aia e lua o St. Paul ma Minneapolis. Le ai voi na whatoa e tangata Siamani ma tangata mai i Swedena, po Sweden. Sa la tau tari malo voi nisi o tangata mai Afrika o leo mai sa ili malo, sa ili manuia, sa ili se me file muai, e le ileva lea tūlanga. Sa masalo e o iei se saunanga le sunga i whawhengainga. O pai tua, i le mea na mata i le whale tonu, i le vā o tangata mele ke uli ma le tele o tangata e le palangi e whai mai la tunu nei, e mai sa ili manuia. E tāua tele le sa ili ma malama i le talafa so pito la tunu. Tāua le malama i lona whaavai. Awa le malama i mea ia ona pōngi sa i lava lea. Ona whanau mai le pōngi sa ia manatu e le sao. Mea le lau sunga le whawhengai. Ia, sauna mai e tu sa e o le First Amendment. Ma le right e poto ai tangata masolo te, e wa le mele tupu i, ele avea le right o solo te, ma mea e whaatino ai le whaaleanga ina o mea tō tino, ma sunu ina ai, rono inga e le right e poto ai, ma whaaleo ai o la tau langona i me whaale malo, ai le se right i la tau whaaleanga ina i mea tō tino. A umanea, i ta soolole i le tau i le mea na mata mai ai, ma o aina na la ua mai na i tangata mai i Afrika i nei tatou malo i Amerika. Ia, mo lava ona whatalo whātu le, pai o tatou atunu uola, whai on tatou whatasel nei tu lao le, au auli, aftai fo i le sunga ia, tu le apa ia mesele sunga i le, whawhengainga ia, Sepulona, ia mo nei awa noa mātango whia o toi maua foi. Ia e whaaso atu ai mo se tasi foi o mtaupu tau a tele, e le nei foi vai tau. Ia o le tūlanga lao le, o le fisilia le, o le sunga i le whaiwheau. Ia o le First Amendment, nāna e fisili mai ai. O ilo wa ia malamlama le tūlanga leo le, o le mele protest. O le whaavae lava o le nei atunu o Amerika, na whaavae lungo o le million protest. Sa iai le solo te o tangata sa latou wavae mai Petania i nei Amerika. I le vai taulana, o nana ta sa tau mwhai lava Petania e pūlea mai stete i nei i Amerika. Le tatou te nisi o tātou a onga i nei Amerika. E le mele tātou le Boston Tea Party. O nāna mata mai ana le ai le solo te lea ma le whinaunga leo o tangata sa lātou no nofo mau nei. I le pule anga lea mai Peutania. Ai longa tātou te whapenei. Ai longa tātou te mawaina nei atunu mātango fie. Mawaina sa autonga te lea wanoa fo mawainga aluenga ma lea ua tātou manuia i fo i tātou ia tangata Pasifika ia ma tangata Samoa uma e moni ai le saunanga o lau sunga i le whengang e le whape e avea le right le fo i pui e le First Amendment o mea ua whaaleanga ai e tangata ia mo pisinisi leo tātou wa ai lungo televise. Ua whaaleanga uma ia mo pisinisi ma o nisi fo iwa
mele ta o le violence ua saua ia I na isi tangata ma io fata ma ia tangata ma alo wa ia ta tonunga ia e te tau lava ona tātou te I lea whainga o le mele o le whaaleanga ino o pisinisi ma lea wa tātou wawa ai eini o le act lava ia o le protest o le mea nae foi e le ma whaina tu e se le act le o le protest ma le te o tangata I se mea ma le atunu ule Amerika a wa o lona whaavai lea e voi long so tanga mo tātou sa Samoa o le whaavai foi leo Samoa o le te le pule anga sa wao o New Zealand ma sa mangi ma Britania I le whainga whaakoloni so ina ia malama tātou tangata le ai o le right ana le whinau tangata ia o le mele o le power ia e alualua e taumwhaia tangata ia e whaatetele ma whaalau e tele le latou power e iei le right o le people o tangata e latou te e se maa I lo wawa ia taltonunga e le tataula ona whao ngā se e matalo ona whao ngā se wawe ese le tāua mai le mea nā mata mai e le whinaunga wa ese le emphasis le wa matan fai ia peo nei lo to tele ia isi tangata na ele o alwa se ulu ia masina ni ola to ma fonga I le mele sa tu posta malole o George Floyd peo na sa nole sunga le fengainga I o Minneapolis wa su e avanoa I mo finaunga ia mo protest e o ai whaaleanga city pela nei Long Beach ma LA o sa utali vavele le fisili lau sunga e o le mele protest e protect lalo le constitution o le United States Hey, ia no manino na tulanga wa o le mo iwa wa tātou maua foi ma maua le malofa manuianga o mo satellites sa o mawhawhaua whaunga e leo ma ia I mo drones e mararosia satellite o le awa maua fōringa o tangata e le o tangata na o e solo tute mafuai le whaaleanga ina o aia e peiwa I o Minneapolis ma tātou nei LA ma Long Beach e iei le au ri ia e tāme bilo I tua o le whaia le mele a le maua uma e uma le tūranga o tātou iei ia o nā mata lea o sa ilinga leo ma wa e maua uma wa e le maua maritala pe tofia wa loka ia tātou I LA e le ilo fo I Long Beach e le ilo fo I Very Nice wa ai uma nei Long Beach Very Nice I San Fernando Hollywood West Hollywood se o Beverly ai uma I lalo le baba inga al tātou tumalo I LA la tauto la le tūlanga ai se esa unoa la e so see la fear o le slave trade le na fai de vao Britannia mana tunu nei I le amatanga o le malo wa pe o I le tauto le mea leina ina tangata o le vai mai la lang ia na vave lea ona fisilingia le tele o mea ai ia o tangata Europa ia mata watu le vo so te sia mani ma ia telefia o la e pito wa tele arso sonia le tunu nei e wi le tupu mai nei ai manino le men tupu no mo te wo no la la me fa tanga na vatu e America I atunu una faina ai ele va pela che vai tua una vesele o le tulanga le wa le mele te mai o le human rights alfa vi lave le human rights le tupu ya tatu o le va va lua ma au fa le tonunga ia fa le ainda ia le mai le violence I tonu o savalinga a tangata lo va ai de ta o le human rights ya tangata e mai ai ma fa leo me la tu mana wai ai se sa no le slave trade le wa pe o I le ta o to ai le si tu lang tele ma lo lava io e moni le sa no lo sunga fa ngainga ia na wa sila fia fo ia o le history lava el to tele o le history lava o le nei atu no o America ia o le mele o le slavery na wa mal fo fase lau tau sanga
sa slave mai ei tangata Afrika o tangata uli i nei Amerika sa au mai to tele lava i o lātou sa au mai West Africa i nu ia pe o kana wana e silfia tātou e to tele aia e tele anu o Afrika ai o pe o nai West Coast the West Coast ngā Afrika ngā ai ele o se ele fa pena o Amerika le sa fia tulanga le fa nganga mo me slaves o le worldwide global movement le nga fai ele au papae ile na fo i vaita ono le va inga le tama ainga tau ngopia na tau atia e o latou fanua ma fai e o latou faatuanga pe a fai e faunga ia nai tangata Afrika ia o le mea fo ilna sa tupu ai ma i nei Amerika ia le tūlanga lea. A o le infrastructure, o le mea atoa lava o le fausia o Amerika. Sa ilunga o papatua o nai slave. E le ngata le au Afrika. Sa iei fo ilma tangata ia mai sainga. Tangata ia mai sainga o la tau sa faua ia mo railroads. Tato wawa ai le mele transportation i Amerika mai anamua. O le au Afrika, ia, o le au slaves ma le au Asia mai sainga. Chinese sa latou fausia uma mo railroads uma ia le nava i tau. So when we look at ia le mele fina wai tangata nei o naso. E longa history, e le history ua leva na tau mawhai e fina uma le mele le eta o tatou o le saultanga, o le freedom, o le equality. Ina ia tutusa o lātou leo ia matangata pa awala e sa wai fo i le constitution ioi e a fo i every man is made equal in the eyes of God. So o lo wa ia va inga i le slave trade it's a difficult le e whaingata le awa a mese mo tātou tangata Samoa awa le stato history fa pena i nei a tātou wawaaila e tangata i o tangata uli. E lato history. They were stolen away from their country. Erase umale identity o tangata ia. Ale me mua o papa e na whai. Ave ese mua le ngangana o tangata Afrika. Ale me whai ele tangata on communicate. Ale me whai ele tangata on na tautala lesi ilesi. E whai ngō fia ele ngā luenga le slave master. Il taimina. Ave ese la le ngangana. Ave ese mal taltonunga. Sa iai fo i taltonunga mai ana mua. O tangata Afrika. Ia a olona whainga fo i sa whai ele nā vai tau. Le tatou te wa ai ele. E lungo le televise ma. Video ia a whakau mō povi. Whakau povi le maa keki ma. Ele ia se ngai le whainga le a whakawai povi e se sungu fo ila ele mele le branding. I anga ia iloa ai le quality o le tangata, e iloa le quality o le povi. O le whainga fo ilia sa whai e tangata Afrika le nā vai tau. So e matu ia, e no loto ia le history, ia mo mawhatianga o tangata i le nā vai tau. E le e o mai fo il nei taimi alo o mawhatia i pia. Ona o le whainga la lea mai le history o le slave trade. Ia, o se tali vavena i le history o le slavery. Whaftai, wai, me voi tātou whiwhia i leo na pō, te le mea wa umana whamau, umana documented. O lo te tongu au archives po, tustu singa tātou mālo. Ave ia tangata uli e whātau ni market. Ia pe ia na e saunoa. Mai tangata pae wawai le i polonga pe whape ifa ringa pe mālosi. Ia na tua whātau lea. O nā mea, wata oto li tuanai. O le tāua li tuanai. E au ina le temi nei, ma vava ai le tātou la i luma. O le mena au telton, o le leina puna e lunga le tina, a wai le ufo lea, e pala le maa, e le pala le tala. O tala ia, o tala tutu talinga me uli ala tau, a tangata uli i Afrika, i Amerika. Whamatala e la tutua, e la tu whanau. Wa awa avo ina matua whanau a tangata polonga. Ai mana o le
le slave owner e whātau. I ona vese fo ilea ma i ona matua ave whātau, ma wa i tupe. So o le vaenga atoa o nei mea uma, o le tamau a inga. Pei voi la e rau tatununga. E reina tele manatu i le taua lea a mātu masauti. I le Confederate ma le Union. A wā taimi wa matana na develop le industrialization, meaning lea wa iei factories, wa matana whaifare o mea mana o mea, pei o mea se ai, o la foi e vai tangata la tau sauti. O le vai, por kata le sau i sauti. E il tatununga o le laulangi atoa, o lava le sa fai mai le vai lea. Ia sa manui ai le laulangi atoa e milione ai e Peritania. A wale na Peritania vai le continente Afrika, le continente Teli. O nā pauale o le tū nā mai ia i polonga. O ngā titono e alu i sasai. Le ai sa polonga, ai polonga la wo i palangi. O i palangi e ma wha o ngā tangata whai mā lātu polonga. E sa i rei o lātu ta mawa inga. Ea. E pei o le tūranga nā e aon tātou wawa ai. E mafo ai o na roloto tina, se whai sau noanga i na mea o ta oto ai rau si la fia. Ina o mai le tātou watu nuu i le Civil War. Well, e peo fina ungal na tupul na fo i vai tau i le Civil War o le taua le sa whai o Mātu Masauti. Ia. E o le issue lava lea. O le mtaupu lava lea o le slavery. Ia, e to telea o stete ia i saute. Sa lato mana o e tawhi maule. I le whataunga, ia, ma le whaau pea o le whainga lea o le slavery. E pei sa i o lato sa i lunga i a mātula. Ia, o Amerika lava na. Sa ia il na vai taus lea sa president ia Abraham Lincoln. O le whinaunga ina i ave ese ia lea whainga le manatu lava e le kerisiano. O le mea mo i lava na sa va ai sa tāua i fo i le whinaunga o mātu i stete i el saute. Awa e le kerisiano. Ai, ia nalu alua na malo mātu. Malo ia stete i o mātu, ia na tu whatasia la i o stete uma i o Amerika. A olona wha lave. E tutsa wa malo wa ave esea lea whainga o le whata wina o tangata. Mai se ia tangata Afrika. I le whainga leo le slavery. A sa iai ia o na whainga tau wha le tonu e le manuia. Sa tu mau ai pea. I le melel ta o le whailonga tangata, le racism. Sa iai lava whainga a tātou wawa ai i le talaanga o Amerika. I le mele ta o sa whaia i nao naso le lynching. O le sisi mai el tangata i lungon la au le maia sa i tu lau lava le mai mua mai o le atunu. Al mele ta o lynching e whasioti ai sa whaia i nā taimi e papae i tamalua, te leo tamalua, ai awhi ai fo i mawhine ma tamaiti. Sisiua. Sisiua, i oi. O le mea la le na whai le, na umaloa taua le o le Civil War, wa ave essence slavery, a wa matana, o na oswa ai lunga ia whai numero mo lynchings, i le South lava ia lātou. Ia o na lātou tali na, i le nāwai tau i mo tu la whono fōu ia sa whai Amerika, e ave essence slavery. Awa o manatu lava le to tele o tangata Afrika, ia tangata uli, wa free, wa sa o loto. I lalo tu la whono la lea, e mantua, e se lava tu la whono le malotili. E se tu la whono stete. I te o tele o stete i Amerika o peo Alabama, ia ma Tennessee, ma isi a stete i Amerika.
ia ele i suia lava i latou ia to tele o latou tulafono ia a tulanga lana sa o ia Amerika ia e tele ia faafitauli na mata mai le taimi lea na umai le taua o le Civil War i le nava tau Wai, au te tauru mai au i Amerika e whaalongo ai tara i le tū saute. E la tu tulafono sana no fo se tangata lanu i se tangata pai. O le whara velapi. E sa wā ia tamaro roa pai i tangata i teine lanu e whai. E la tu whainga. Ai musu e nofo a la tu tamaita i tangata lanu. Ia o se whainga e lea mi o tonu, moni lava. Ai e le tata nunga si tangata. O le mea nā lena tupu le taua lena whai nei ma Mexico. Wana mua le taua lena. O le si whinaunga. Po o ala tumulanga la iste te whau ia o whapopo. Ina mua le taua. Pe tanga ai le iai o polonga, pe le ai. Pa tau reo te rea tunu. Lea wala tunu i California e tau le tu sa. Ia, o whinaunga ia matala noanga ia. Ia, e pe i manatu isi. O le mafuanga fo ina o le taua lea a sautema. Ai, le matanga o fie o le mea ufana mai le tau. Ia, e whapea tō tele, si lea tu telo tangata maari, taua lea inisia taua pe atu batasia taua i Amerika. Ai vai, o le wha manatu ina o tangata, o tama whanau le tunu nei. O no tangata na maari liwi taua. Lea na amataina vesi temi nei. Temi tonua lea o le Memorial Holiday. O le holiday e wha manatu e tangata maari liwi sai taua. Pe ia rau wha manatu e uma tangata i a tātou ai sa moa e pele i a tātou. Ina e sau noa e wha pele, i se tala wha pito o sa moa i Amerika e pei o tangata uli, ma Mexico, ma Saina. A wa e i whaingta o le pito lea na ngā rua i Saina ina ia avatu le ia awala o tawale afi train, railroads. O vai maunga ese o maunga na oso tuera wala. Whaingo fia sau sa. Ia, tātou sa moa. Ele ilewa na mai i lautan tanuma. Na mai ai si wa palangia po poru po savai po tutuira po feame iei. Whaingo fia feo ai la tau. O le mass migration po le tero ka tangata no mai. Ewa pea le taimire na wa umarta wa lua laulang. Wa close le naval base i Samoa. Ai lau mai lota ngata i wa le malo i Hawaii i whaso solo. Pei lau tatou tala whaso pitu. O le malo, o le militari. Le lava i numero tasi ia alam whana wa Samoa pe atu i au whaingo tangata, population per capita. E tere atu i alam whana wa Samoa lo tautua i tonu o le malo. Ai e pe ona i tatou tua ana o mai le malo. Lewa na mata ia e karesia. Le pe o tatou tua aina. O lotu mautu umaro i nei. O lotu na fausia e tangata na mai le malo. Pe e popo tatou tana faso pito. Ai manino. Manino leile le ata. O le atasa e tatou pese. Toi fo i mai le fa wau ta fasoa e tu sai o le tūlanga. Alo. Ua o le pongisa, whaapeo na puni tia lela. Pua o le langi, o le timu fo i ele muta. O filo na moenga, tō whai malo i mata. Au tilo solo, ele taua i lona loto. Le uso e sauia, le vainu lea e te tau mawhaina. Mapu mai le paolo, te whaamalu lea ua e laina. I whaamali e ina, o pau se mea ua o mawaina. Whaalango mai, ilo utau au e te mapua.
se fulu sene se ifa ala vai po ole ato fangu pela vai i se papa mafu amu ia la salo mo file mulo na masalo salo se ia lo famai olo wola wale mafai Leu soe sauia le vai nu lea e te tau mawhaina I maku mai le whaolo le whaamaru lea ua e laina Ia whaamari e ina mo pau o se mea ua o mawaina I whaarangorango mai I lo utau au e te mapua Alofi vai mafia so o ai le taulanga o apia E la foa ina o ia o se tasi e le alofaina E masai sai o lava lava e le taina Puno masavali le se upu e fai mai Le uso e sauia le vai nu lea e te tau mawhaina I mapu mai le paolo le whaamaru lea ua e laina Ia whaamari e ina o pau o se mea ua o mawaina I whaarangorango mai I lo utau au e te mapuai Le uso e sauia le vai nu lea e te tau mawhaina I mapu mai le paolo le whaamaru lea ua e laina Ia whaamari e ina ua pau o se mea ua o mawaina I whaarangorango mai I lo utau au e te mapuai Le uso e sauia le vai nu lea e te tau mawhaina I mapu mai le paolo le whaamaru lea ua e laina Ia whaamari e ina o pau o se mea ua o mawaina I whaarangorango mai I lo utau au e te mapuai Le uso e sauia o le vai nu lea e te tau mawhaina I mapu mai le paolo le whaamaru lea ua e laina Ia whaamari e ina na pau o se mea ua o mawaina I whaarangorango mai I lo Ia, whamoeboe le pese a waitua ia te oele la ngona tofi malie whai matangi angi malu I lau soifua mau manatu I le nei taimi a watu le nei taimi e whataro whatuai ia saipani am tuanai whaftai whatasimai ia whapevo I whaltua o le whatonu ia malo o se oriana mai le vasa matautia soifua manuia I lo sunga whapea le tautua manuia whapea le tautua manuia le awa unanga mawa foi e si o tau atunu le file mu mai le ri a wave vesi ia ma mea wha le natura wa os fa iai le tofima le tofile mu o na tangata ia whaftai lava se oran mai was matautia storm never last se whaftai au tau lo vatasi mai ma upu wha lo tutele ia I mātou o lo whengai manei whawhita uri le nei atunu o lo ua mātou no whai ma tau ate ai ni manuia o whanau mainga ma I kāresia te punua ngā vale ta lova ma lo seifua I lo sunga whawhengai Rev Sepulona ma Pausa Thompson
whamanuia le tua i polo kalame whaftai te pano ngawale langolango mai te wila tangisia whaftai saipani mtuanai ia lo tali atu i lana paanga o sei Rosa mai le vasa te pano vale ia whapefoi ia vatulanga whaftai ia te oto uma ua langolango ina nei polo kalame a me se lava ia o lo whapea lava o na whasoa i tūlanga lo whengai mare atunu nei wa o mātou lātou ia muri whai mai le atunu le atunu o ta oto na manuia malon tal whaso pito vina nau whahau mori atu alo whahanga mo esu wa whengainga Pausa Thompson malvatua meilin ia ai o se paanga le fisuat wa whengai nei ia se lau manawa tu mai alo lima ia ai o saunoa i le o le afo le taunga o le global tausala fia global ena na whanua ma alo le whasoa ia o le tau tele au tau o tangata masani e fia e langolango ina le nei le tio whasalau o le tio le kalesia o le si ufonga le tai o fo UCC e whakasa ia o lo ilalo le tai tainga le sunga i le awa o ia tu le pasua whaftai ia o ia foi ia o le whatonu o le ala leo o le me whainga ruenga e tautuai le atunu plai ia o le lava e fitufai le tausala fia global ia malo a le a whawapea le talanoanga e tūlanga o le tātou mataupu salama plai ia o le tūlanga o le stete le asa tātou mori mawina ai le maliu o stau le lea George Floyd. George Floyd. O le tasine o stete na anga le lei tangata Somalia. Tu sanga e lua afisu maleono. Na te tala ai le stete lea e la tau tali ai tangata i avo i e sufai. O na whasa wanga tunu una mai ai. Tu sai la ma wha maunga talva so pito leste. Fetus ful mal fa fe mon tangata Somalia le. A tata vai po nei tangata meu. E le tu sa mo me mai ai. E ai la to e muri fai mai. O Afrika e o lo tau ai me e o mai ai e pe o tangata me Jamaica. Mai Puerto Rico. O fea o le Caribbean se mai pe mai foi South America. Le anga sai voi polonga South America a la to tangata Europa na fatua ina America South. Tasi al mai ai o Afrika ai mai solo. Pe voi la mele wa nga i tato sa mbone. E tangata o territoriala to e sa lo to mai. Mai tangata mai polu sa voi manono a polima o mai New Zealand Australia. O mai solo e mai ai nei filfili le mea e manatu tangata fito tonu mo le sailinga o lona manuia mo lona ainga e tau mai lai e iai ngā ruenga le lei fai foi le nesa te min soda mo tangata lana a mea tangata ai o le mea lena tupu o le whatino ina le leo on tiute ma on faiva le wei tatu nunga al tau tele wa te tau ona sui le whainga o leo awina o leo le training o leo wa te tau ona whamamafa fo le psychological evaluation o leo wa telo asola sa le aini camera ia tu i off sa le aini ni telefoni e pu e tele tangata alan feuti ai le i whaina pu ea o asola ni o le to yeise mea to ni tele leo fatino lo naita e pe ia se ser nga wenga la le fai wa le ita na upu o ia la ia le patan to ia mafana te la mela na te ua to ia ma le pine to ia ma le uniform e fai ngo fiala ona la tu langa le tauna la ia mele ta to no to tele pe ole NCAA ale NAACP NAACP organization le pe
o ni political watchdog i le tūranga o equality o male pius o tangata o minorities. Ona o tūranga ia e whapea fo i mo whaiwhea. And that way see the fear, the system level ACC. Whambafa le background check o whaiwhea. Kaimini whambafa le psychological evaluation. Asha, langa i whaiwhea e piusi. Not only oral, but physical. Ia ele toi e ngā mena, yaso nei wai, avala au rola, nei papo, o rola tata, i wha sata musula kare si avala. Ia, te rei whale tonu. Pei wala mene o le leo. Tato voi, nai ni malo o le uniform, me mo ia tusa le lano o le uniform. Ese me lai mawha whau o tangata. Na ati si le fia. O la sau wha popo ia i lea tūlanga. Awa ole angale lei ole stete le Minnesota. Ole o manui ai ma le tunu una mai e tanga Somalia. Pe o tato Samoa. E tato nofo nei. A mea ma tau mai polu. Ave ai a money remittance. If so shiny the economy. Pe te le po le alava e avala au mai a ua yespa avalave e tamwhaia e avale tupe. Ola so manatu i le tūranga o le mea o tupu le stete le. Wa o tangata ia mawan su nua fale e le tangata o Minnesota. E se le mea na o maira ula e whaia le mea ne ua maua. Pea no whaia. Taimi nei o i camera satellites. Ia ele ase ma drones. E maua umma. E munmuli te le ngā ruenga leo i le sailinga ma le mai o tangata ne wa to te le la woloka. E saili a ia mo watu e mai ni gangs. Yeah, it's enough asala. Yeah, that's all. Well, I think ole tau o mta upule ole mesa tupu istamalo ole o George Floyd. Awa ia talanoanga ia wa faso ai fo nisi lungole. Nisi fo yo leo ma komisinga o vaenga o leo. Oi mai ole a fa le ia tili training. Ai elo manatu, e ai mea le mwhai el training ona whaasao. O mea na te tau el tangata ona whaasao. Awa a tatou wawa ai ile a ano o le matu ia ma le leanga o le mea le tamalo ne na whai le na tū i molona i lungo le ua sta malo le o George Floyd. You look at le taimina, ele se mercy. Ele ma whaia se training on a train oe e te alofa le tangata. Ia, ne te i wāwhaina le. Na sa wawa ai, ina ia i loa fo i tātou. E whā le leo. Na tutu i lungo le pāpātua. Lea na whai le, na whai mua le sa i lingo le coroner, county coroner. Sau le sa i lingo le county coroner. Fai mai o le tamalo o George Floyd, ele i oti mai leo, ai na oti mai i whala au, manisi mai tu mausa ia. Ele i taltonu ele ainga, na toi alula i ole ainga. Fai alatu, ele o se tamai coroner, o le tamalo a tau o Michael Baden. Le sawanga show i lungo le TV, o ia le fai a coroner. O le manatu la ainga, aua ane i te mai seisi le manatu o le ngole le lau i loa i langi atoa. Saula i o le suesuenga o mai a suesuenga o le tamalo. Ia, o na fai mai ai la i o le Yo now sau ia mo fa sau al county. Yeah, no sau fa sau al county, so nobody has an excuse at 6 o'clock. O mai le tautua o le matou curfew at 6 o'clock. E sau ai au telefoni. Sau ai. Ia le te fa uma le manatu. Ia faila i o le suenga o le county coroner le fai mai o te malo o George Floyd. No ti ai ona mele le fai. Ai sa fa teleina ona o tua ia malesi to lua i lungo le manava mal papa tu o tamalo ia fa popo ai male u o tamalo le na tu leo ale o Michael Chauvin ele ngon leo le ana oti ai pe o le mela na foi e ia lo manatu o le mele o le racism o le fai longa lang
It's a disease. Pe yo le wha mai lea kako ngei America. Le coronavirus. E fau le coronavirus. Ai afe mafe tausanga le disease le o le whailongalonga kaka, whailongalanga langu. E iei la mea o inga ko kongo a inga o kangaka ia. Pe la lau papae. E a maka mai pe lau kako. E a maka mai mākua. Le a o inga